Kāre anō kia eke ki tōna pānuitanga tuatahi, engari kua tīmata ke te perepere hia o te pire tango tāke hoko hoko ara hui kātene. He pire tēnei e iti hoa i te utu o ngā kai hauora, pēnei i te hua whenua me te hua rākau. Mo te ronga ake o ngā kōrero, ka tahuri ake tātou kia Kingi Kiriona, kei tō mātou taiwhanga i tāmaki makaurau nei. Kingi. Scotty, ko tētahi o ngā kūrakuraku nui ko te whiriwhiri, ko e hea ngā kai e tango hia i te tāke hoko nei ara te GST. Engari e ai ki etahi mātanga take hauora i te ata nei, kua tīmata ke tērā mahi. I nā rā mā e nei momo tohu pēnei i tā te uepu take manawa nei, e whakakite te rereke o te kai tōtika i te kai momona. He tohu mo te kai pai ki te tinana. E noho hoki pea hei tohu mo te kai pai ki te pūkoro. I don't think it's finicky at all. As I say, Australia's done it, the UK's already done it. We can do it ourselves without any hassles at all. It really is changing people's mindsets. Kei te reka ara hui kātene ki ngā kōrero tautoko a etahi kai rangahau i tana pire tāke hoko. E mea ana ko te tango tāke te maunu ko tahi e kahai te tangata ki te hoko kai tōtika. Engari te minita tāke a Peter Dunn mō tēnā. What about bread, meat, poultry, fish, etc.? And what about when you bring them together as a roll or a sandwich? I think the real problem is with definition. I understand the sentiment that leads Rahui Kātene to want to make the change, but frankly it's unworkable. There is no GST on banking transactions. So if you can take it off one area, you can take it off another area. E ai ki te minita neke atu i te torurau miriona tāra te utu mo te pire a Rahui, a mo te tango tāke noaiho tērā i te tangata hoko kai. If price is a way to get people to eat more, then there are other things you could do as well. For example, research and development, tax breaks for producers of fresh fruit and vegetables is another way to incentivise them getting their produce to market more cheaply. Engari kei noho ka pō he tia ka whai wāhi ngā kai huarākau katoa ki raro i te pire a Rahui. Let's break it down. Fruit pie. Fruit pie, no. It's got fruit pie is pastry and definitely not all that butter. You do not need all that butter. Aha kua pēhea te iti o te tāke, he minaka tērā e kore pea e tāia, te whakangāue. Tui atu ki tēnā e ai ki a Rahui Kātene i raro i tana pire, e kore e tango hia te tāke i ngā hua rākau me ngā huamata ka hokona ki makitānara, i te mea kua ringi hia ki te kīnaki ki te aha. Engari e whakāiana ia ki ngā hua rākau kei rō kēne, nō reira he nui ngā kō piko o roto i te pire nei hei tāwhai mā Kātene. He oi mā te aha i e nei momo tohu hei tīmatanga, a tērā wenarei te pānuitanga tuatahi o te pire, Scotty. Ka wani ke Kingi tēnā koe moena whakamahuki.